ISTV की पाउमियंग ताबिरी बसिंग तराम बुक्सरी नसिगी मरो पाउदा लोकताक की फुमदी सेंग की थबक लान तौबा लेते नवेंबर फाउगी मनुंगदा थबक पुरोय लोइननबा पांदम थमली हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखरे मणिपुर सरकारना इम्फालदा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी सेंटर साबितबदगी अनाब कया खुदोंग सादबा मायोकनारे अमदी मेजोरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम असी होंदोक्त्रिबा फाउबा इंडिया की मिखलदा अरानबा पांबई सिजनखिगनी हाइना डॉक्टर एम दनना फोंदोखरे हौजिक पाउ सनोर पिजरी लोकताक पाट की फुमदी सेंबगी थबक लान तौबा लेते चलिब सही असिगी नवेंबर फाउबगी मनुंगदा फुमदी सेंबगी थबक पुंगलोय लोसिननबा पादम थमली हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोखरे यमसिगी मतंगदा रिपोर्ट अमा Ngasi Chief Minister Okram Ibobi Singhna luchingba team amana Naran Senada lairiba second IRB complex amadi Phuwala da nauna saba horiba Bishnupur district mini sports complex ke pibam yangsin bachatpada mahakna wafam ase phongdokibani ayuk ki khongchat adu da home minister orbidana deputy chief minister oriba gaikhangam industries minister Govindas Konthokjam amadi Manipur police housing corporation gi maroiba official sing su sarugya ki chief minister o Ibobi na maka taraduna lupa crore chahum hena Loktak development authority gi kuthangda paikatliba phumdi sengba gi thabak ase 70% लोरे लुपा करोड़ चनी रोम हेना थबक सुक्रे LDA की ऑफिशियल सिंगनदी दिसंबर फाउ की मनुंग द लोइगिनी हाइरबसु अक्टोबर नवंबर फाउ द लोयनबा चीफ मिनिस्टर ना इंस्ट्रक्शन पीखरे हाइकी फुंदी सेंग की थबक हौजिक तपथरी बसी की मरोय बमरमदी लोकतक पट की इमाय हंथबना थबक सुब यादबनी सु हाइकी अहन बची 200% अदु सुखम सिंग बगाक्तनती हाइ कैशमेन एरिया ट्रीटमेंट की उ थाब पटो में अब पोइन पुल्लगा मुझे खूब संतोषी आइने पाउ लौदा 70% खरे गेले कुम चिंतो फकदनी को अदु हंदकी आइन मोइना दी दिसंबर की ममांगदा 100% सेंटुना बा लोइना बताओगे ए दिसंबर दि लामन खरे यार दी अक्टोबर नवंबर अदाय दिसंबर ममांगदा अक्टोबर दाय लोइबा ngamna ba khone si naina haibane ba adu masigi inconvenience ising si water level ja handagragadi kumji singule nungai ta ba water level si khara wangkhalagadi kumji mathandana su moirang sendra road se sida su ta paisalapne ba ningsi adu matam da di lokhot pasi yam laiba ngasi yangsin kiba Naran Senada leba second IRB gi complex ta ward leba infrastructure sing adu athuba matamda senggat sagalagani haina chief minister Oibobi na phongdoki second IRB gi headquarter ase soklising ani shupna taru tareta lupa crore ama khare hena barrack na chingba yauna office kya sake adubu fencing amadi awatpa building sing thuna sanana ba Manipur police housing corporation gi official sing da awata passing gi report piro haikre battalion ase mapam asida fazana leirabadi Bishnupur district amadi Churachandpur district ki law and order ngakpada chauna mateng oigina haiba wafam chu siam na thamki loina daka leba infrastructure haiba tare wat padagi koi sidai da function tawba mai ki so ina battalion headquarter weramni sida loi leraga function tawgadamni aduga Bishnupur district aduga Bishnupur district ka tainari ba Churachandpur si bawa cover tawga loina order mateng panguda masi sinagadamne ba adu koi infrastructure wat padagi masi su hongam da leiba aduna koi police housing corporation gi engineering kai yauraga masi noi detail work out to biro pasa kayam sangani fencing tauba atai awat ba infrastructure sing kai sengot da pasa kayam sangani hai nakalamoromda Phubala da saba horiba mini sports complex asina lamdam adugi praja sing da chauna kanaba pigani haiba wafam chief minister na phongdo kibagaloina na Phubala gi praja singa pau phongna ba wat padagi chayna ba khare dilaiki adubu haujikti madu karisu laitre athuba matam da complex asi saba loina na ba honari haina su chief minister na paumi sing da makata na phongdoki mayam anybody Phubala dan tan atai la agas da practice tawba sana ba da kana su chingoi aduna noi nung sa thiganu adugi mathakta Phubala gi moi yumda weramnina moina anytime noina football practice tawge harsu atai hockey gi harsu archery gi harsu ama harsu noi sida sana ba da kana su chingoi ngasi gi khongchet aduga mari lenana second IRB complex ki phibam yengsin ba aduda complex manung asmakta da church ki building ama fazana saduna leramba sini ISTV pawgi damak N Ranjan ga loinana Naurebam Phillips Naran Sena
Manipur Sarkarna Imphalda Multi Drug Resistance MDR TV Center Sabidabadagi TV Nanaraba Anaba Kaya Awaba Amadi Kutong Sadaba Mayok Unare ISTV News na Phangma Paugi Matugina Center TV Division Government of Indiana Imphal Amadi Churasampurda Phamung Tara Tara Laiba Multi Drug Resistance MDR TV Center Sananaba Sai Ohumgi Mamangda Paisa Kaitara Krabani Churasampurgi Waina listening in Trahum Doida Saba Loiduna Health Minister Sangakre Imphalgi Waina Samapan, listening Samapan, Namasung listening in Tarada, Zenimski complex Manunga, Saba Horum Laga, Lamgi Say, Nabalebadi Mapung Pana Lucian than a Tokre Harry. Mapamaduda Makatana, Center Sabagi Ayaba, Mari, Lenabasina, House of Power P. the Badagi, Hana Saki Mapamaduda, Atopa Zenimski building, Sanana Batabak packet creation Suhari. Power Siki Matuna, Tibina Narbamu, Amalayang Labamatunda, Ahan Bagiwena, Hidak Pizabamatamda, Masada Kari, Akaibala E. Habadu, Yanganaba, pre evaluation period. Manung asi Yamdrabada Chayol Amarom Hariba Multi Drug Resistance MDR TB Center asida thamgadabani hari TB Laina gi matangda asoba thodang loduna laina asibu muthatna honariba sangnariba miyoi amadagi phangba pawgi matungina Zenims Complex ta Multi Drug Resistance MDR TB Center sanana bagi damakta ahan bagi ona lupa lakh tara kaitharakrabani hari madugi matungda National Rural Health Mission gi Pan Loduna Mapung Pana Center Silinkan and Mahonarabasu, Marie and Sakari music na Tosabi the Badagi, the Sea Power Impal the Center Sabangam than a Labani Hari. Pima Masada, pre evaluation, Peret Manunda, Anabasina, Hidak Sarabatunda, Anabasina to give Masada Kari, Hobalak, Pagi Habadu, Subsana Kandok, Rabagi Matam Latre, Masina Maram Uduna, Anabasing the Sukudong Sadabaka, Mayok Nabadatana, Kudung Tiba Power Tropayai, Manipur Sakana to Matam Damiyang Sanguna Impalda, Multi Drug Resistance MDR TB Center Ama. Sahaningi haina pau asina makatari Haujuk sanariba majoritarian electoral system asi hongdoktriba phawba India gi mikhalda aranba pambai sizina kagini haina Lab and Secular Alliance ki mirep Dr. M Narana phongdokre opamasi ngasi irabat bhamanda alliance asi lusingba singna saru yaduna pangthokiba pawgi mifamda mahana phongdokibani mana makatana hana pangthokliba 33 suba lok sabha election asida ruling Congress party na India pummada proxy amadi boot capturing na singba thodokaya paksana pangthoki madubu yaningdaba phongdoktuna Lab and Democratic Alliance na Ngasi New Delhi da India pumbagi oina protest sathari madugi saruk am oina ngasi pawgi mi phamasi pangthokpani malem gi oina yengbada lebak marifu henbada proportionate electoral system chanakre system asi India da sus anarabadi hojik mikhalda na taba pambai siznari basi hanthan mangamgani manipur gi oina yenglabasu polling station kunga tarukta ruling Congress na mikhalda aranba pambai sathaki alliance ki makidagi election commission of India gi chief BS Sampat Phawba unaduna mari lena basi sang amadi video footage na singba presinduna wakat ki adubu election commission of India na repol tawroi hai basi alliance na yabangamde hojik sanari mo si ruling party na democracy bu khonga unaba amadi masak thiana ba sathaba thawngni purumasing asidagi kange harabadi proportionate electoral system sanahan bachangi haiki sarkar pairi ba state sing aduda official sing mathok toru kangu sing sigi behavior si khara dum siding sit tawi ai koi ngasidi sunagi manipuri wadanati Bengal da elsewhere jaga kayada boot capturing gi report si mayam sutabire maramaduna Delhi da hojik pung tara mathoi dagi nationwide protest matori against boot capturing and proxy voting. We protest the behavior of the bureaucrats, the officers who have not done justice. Manipuri oina lakliba megi tang taraga tarukta bot masing thiduna inera masung outer da kanana mai pakatagi haibadu khang mangam lagani masigi mangoina na ISTV News gi akhanaba tim amana Inner Manipur Parliamentary Constituency gi manung san laiba tongan ba kendra singna satuna praja singi mot amadi mahiru singna karambalu singba pambagi amadi makhodi gi kariya sa tawgi habigi matangda lawru report ama Election 2014 da adu mutaram na okchiri maruina lagriba tang tara tarukta bot masing thiduna Manipur gi oina MP ni sat khidoriba si kana oigeda haibdu chapta ba khangun ngam lagani Congress na ka gidra na BJP na ka ra Congress na susung shoy dana Trinamu bukani Dr. Narada daga anauba matang yenga madi Congress na dum ka to mali BJP Congress na di ka dum mali party sidi pambam ta bulai
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯁꯣꯊꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕ from time to time ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯗ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯥꯡꯉ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯨꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯧꯁꯥꯕꯤꯗꯕꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯏꯟꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯔꯃꯤꯠꯁꯤ ꯈꯔ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯅꯍꯟꯕ ꯈꯔ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅꯗꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯝꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯆꯤꯡꯃꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯁꯦꯟꯖꯥ ꯊꯨꯝꯖꯥ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯩ ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯁꯨꯅꯨ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯁꯦꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯁꯤ ꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯁꯨ ꯚꯣꯠ ꯐꯣꯔ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯍꯣꯡꯕꯒꯁꯨ ꯄꯨꯔꯛꯑꯕ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯄꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯍꯣꯡꯕꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯥꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯄꯥꯜꯂꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯪꯉꯣꯏꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯐꯪꯒꯗꯕꯗꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯑꯦꯟꯗꯤꯑꯦꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯁꯥꯐꯨ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ MP ꯑꯅꯤ ꯊꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯒꯤ ꯆꯠꯀꯗꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯡ 13ꯗꯗꯤ ꯁꯣꯏꯅ ꯈꯪꯂꯒꯅꯤ ꯇꯥꯡ 13ꯗ ISTV ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛꯅ ꯂꯥꯏꯚ ꯏꯟ ꯑꯦꯛꯁꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤꯚ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯐꯪꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ngasi ayuk chawana pung 3 lom taba matamda Churachandpur district ki manung sanba Singhat subdivision ki manung sanba Thaigothang khul gi manakta post hangdura leiba 1/11 GR gi kangbu amada sakangdaba singna nomai kapsanba amadi bom pokai handura landa kre hari thodogaduda GR kangbu gi jawan ohum sokle hari sakangdaba singna landa rakhiba matam adu hana mafum adu leiriba 1/11 GR gi kangbu leirama mafum adu da nauna lakpa kunmanga suba Madras regiment gi kangbu amana sindokna ba honnaringi da thokibani hari Kondosong kendra gi manung sanba yuren bamakha lekai gi mafam kayada train station sanan bagi lam loksan gi haribasi athuba matamda handokadabani haina lamda madong gi miyam nga sisu wakat khongset ama satkre yuren bam gi club mangana semba yuren bam apunba club na sinro wakat khongset adu yuren bamakha lekai community hall dagi hauraga Pasoi bazar phawba satki Pasoi bazar dagi makha tana yuren bam maning lekai phawduna khongset adu gi horok phamda amuk thongki yuren bam apunba club ki publicity secretary namarakpam yaimana hojik sakana lam loksan nan honaribasi Tawdana ba khongjang kyarak junction kre hojik phawba sakana thausadana leithokli mamang dasu electricity station gi damakta yamlaba lam hana loksan khrabani mafam masida train station sadana bagi damakta makha tana khongjang kaya junction khigani hari ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯆꯠꯆꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯝꯁꯤ ꯌꯨꯔꯦꯝꯕꯝꯒꯤ ꯈꯨꯟꯁꯦ ꯂꯧꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯋꯔ ꯒ꯭ꯔꯤꯗ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯊꯥꯡꯈꯥꯡ 3ꯂꯛꯇ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯔꯦꯝꯕꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯦ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ International Nurses Week ki thorom RIMS ki Jubilee Hall ngasi pangthokre College of Nursing RIMS nasinduna pangthoki bathorom aduda RIMS ki director S Sekurjit RIMS ki financial advisor S Devendro amasung College of Nursing ki principal S Jamuna amasung College of Nursing advisor N Damayanti namaru music wana sal yaki miyamna Florence Nightingale ki photo da Leisu Katuro Kai Kumnaba Suki College of Nursing RIMS ki advisor and the Mantina Nurse Hibas and Pamasi Yam Namaruba Amadi Sing Tanning Ubis and Pumney Isai Sana Logo of Todang Pung Pana Lumina Sea Hiki RIMS ki director Sekuzina Nurse Kiss and Pum the Lady Sing Anaba Mu Amada and Obamangal Ama Pina Honasi RIMS Ta Wang Matak study Tonabagi Kutong Saba Lahinaba Marida never sing that Takshili Hiki. The theme of this year, a force for change, the nurses, women, and a vital resource for health, very true. Well, would we be doctors alone, other healthcare providers alone, without the help of the nurses? They are the main group, the greatest block in the healthcare providers section, and they are the people who bring life, who bring some sort of joy and a little sort of peace to the patients. Doctors, at best, do their work of treating patients with medications, with surgery, maybe with a little time devoted to the patients, but nurses take time to talk to them,
maybe not related to the healthcare, but just to please the patients and take stress of their mind, and in turn help in improving their conditions or in getting out of the situation they are in. Awang Polam Damda Mariuk Suba Wena Nikon Corporation Tokyo na Pona Bazaar da Leiba Sinestul da Kulpix John Showroom Hangdokre. Tormaduda Nikon India ki Managing Director Hiroshima Takashina Science Sinestul ki Proprietor Laimayum Gorochandra Sharma Yauna Miyoi Kayana Saryaki Thongu Mari Lena Hiroshima Takashina na Hakibada Awang Polam Damda Nikon Potok Singasi Yamna Pamnabana Miyam ki Yangal Masida Asuguma Showroom Masa Hangdokpani Masida Nikon ki Khwadi Papa Potok Kaya Pangani Haki. So we are also planning to have it in Bao. So we'd like to have such association with customers. Awang Polam Damda Kundariba Kongsai Jati ki Manungda State Amadi Central Gathabak Toriba Officers Sing, Political Leaders Sing, Scholars Sing Yauna, Handak Pangtokiba MPS in the Lobo Prekada Mai Palaba Mui Manga, Bank PO Nipan Opagatorum Ama, Kongsai Bank Infalgi, EM Hall the Pangtokre, Kongsai in P General Headquarters in the Pangtokiba Tormoda, Kongsai Jati Al Urba Musing the Achamakutor Poching Supiki, Tongamari Lena, Hanagi Emily. Daukomang Kongsaina Zati asi Awang Poki Mapam Punamakta Paksana Kundara Sukarana Kari Tawi Hivasi Kanadana Lady Asimotorum Amapangto Pasina Kongsai Zati Marakta Hiana Nakshin Nabangam Haki Tribal Maru in a knowledge key tribal mayam say my group label ne Kongsai in P Hivasi Kongsai as a whole not is India the Panatabne say Assam, Nagaland, Manipur sida maroi na Manipur da jamai. Chahi ki oina khoina. Sigumba no na pastor pa high ranking officers sinna moi rank dagi amuk next karak pa harau bagi oina sigumba si chahi huding pangthok pani. Natraga senior officers sinna rank ka khalak pa si khoi mayam na people mayam sina thona happy ba haitare. Madu ki function ninga si se. High security zone Oibadanatana Mi Satuksasin Tobada Tingmatam Liba CCTV camera na Pauba monitor Tauriba Governor Razbawan Maningi Lambida Sakti Labor Bomb Amangasi Ayuk Pung Mapan Makarum Tabamatam Daleramle CRPF ki bomb expana Asurangam Yaudan Lotolaga City Police Sinakre Gram Samli Rom Lumba Plastic Explosive Device Asi Karigumba Pokairamba Tarbadi Akubida Ladiba Miam Asiana Yahon Bagaloina Lantum Kaya Amangata Tolumba Yai Haina CRPF ki officer mana Pongdo Ugly Bomasi Plastic na Yom Silaga detonator Ohum Yauna Lambi Maning Tangba Footpath ki Matai Tamlamani CCTV camera Liba Natana Labadana security na akan maong dangak sa libo pamasida bom tamlamba sida miyamna angat papunaki todo asiki matungda pulis na manak pada liba musing wahang pong sataki asiguma pamamada bom tamlamba si labak thibani kariguma bom asi pokai batarabadi miyo kya ye punsi manglamba yai asiguma todo asi matungda mo hana tobiganu haina dukan phambi nupi amana phongdoragli Akoi basil lagi ba dukan kami ba lagi ba mayam satu kusin tahu dulu mayam se masih hidup dia masih kumasi se matang dah bukan dah tapi itu naba nak aja nih. Mikal ki epidabita Moirang Kendra ki MLA M Prithviraj na aranba education qualification thagatli haiba election petition ki hearing asi Manipur High Court sa thakre case asi P Sharat Chandra thangalaki bani case asi ki respondent ki makeda advocate is Kesor Lal amadi petitioner ki makeda senior advocate N Kumarzit amadi mahaki junior N Surendra amadi T Tamphamani na lepli Tamphamani na ISTV News da Hauzik MLA oriba M Prithviraj na general election da merep se pisin matam da mahat Mysore University dagi MBA pass tawre haina panki adubu university asidagi mahak MBA pass tawkide haba wapam phongdorok palaki yamasigi matang da P Sharat Chandra na English ni taragani thogi appeal da election petition oina file tawkibani case asiga mari lenana returning officer su case asida yahon gadabani haba wapam lakpadagi madu Manipur High Court na kakki madugi matungda respondent ki kambuna Supreme Court appeal chakki madubu court asina reject torki Manipur High Court ki justice N Koteswar ki single bench na mathangi hearing me tang kun ga mathoida amuk chathargani hari
Lakliba tang taraga tarukta bot masing tiga da basigi section thorang lokat poina Imphal East District ta hayeng megi tang taraga mangagi nungthil pung mangadagi CRPC gi makhada mioi mangadagi hena pun bayaroi hena ating batam kre ating basigi marakta kanagum singa nung sai amadi makhala matagi oiba khulai sing pudar sat bayaroi hari ating basi bot masing tiba loidre phawba chanagani haina Imphal East gi district magistrate M joina thadru pacharola mana kangalakli ating basi law and order gi phibam ngakliba security personnel sing mikhalga mari ne official sing candidate amadi election ga Nebasing the Komtokani Suhari. Dharma Maria Tabasing Pangtoka Lairabadi, Manjona, Ayab Logadabani Suhari. Amrumda Tang Taraga Tarukta, Bot Masing Tigadorba, Sigamari Lena, Imphal Iski District Complex Manunda, Bot Masing Tibagamari Lena, Lakpa Musing na, Suru Maket, Skudaiba, Bled Sing Bamata Pushin Bayaru Harry, District Complex Manunda, DC, ADC, RODIO, SDC, Amadi Fire Tender Sing Park. Tobi Yagani, Bot Masing Tibaga Mari Lena, official sing Amadi Bot Masing Tibaga Mari Lena, authorized I card Piosingna, Porom Ki Exchange Office Complex Ta Park Tobi Yagani Hari. This complex ki meter Sam Yakobeda Dukan Amadi Hotel Ching Masing, Hayeng Tang Taraga Mangagi Nuntil Pum Manga, the Bot Masing Tibalu Driba Power Tong Hamayaroi, Bot Masing Tibanubit Tang Taraga Taruki, Ayuk Pung Maridagi, Water Tanka Yauna, Porom DC Rota, Bot Masing Tibalu Driba Power Makalamatagi, Karising Satpayaro Hari. Buddhist Council Manipur Sinduna Buddha Purnima Thorom Hangang Kendri Manung Dalaiba Matrix Coaching Center the Pangtokre. Thromasida Professor M. Ram Singh Amasung Council Ki President Salam Bharat Bhushan Su Saruyaki. Border Town Moriada Mai Pangdaba Ngasiga Homni Marirom Suri Hari Maite Council Mori Thomi Singna Ward number 9 Kudau Lakai Dalaiba 33 by 11 substation the Satuna Yang Lubada Mariba transformer ama Kathek to Lenam Tengnaki. Engineer Singna Pongdoropada transformer si Samjan Badanumit Kunilom Sankigani Hari. Kalian Matam Obagaluna Sabiki Sai Hangal Matamasada Mai Lak Tabasina More Sauna Kudung Sadaba Mayoknare Maramasina Marina Authority na transformer si Atu Matam da Samjan Binanaba Puning Singsili. Iramsanu Samilana Indian Red Cross Society Manipur State Branch ta Lupalak Ohum Kushinarle. Manipur Press Club the Pangto Papau Gimipamada Society State Secretary Dr. Y. Mohena Pongto Kibada Samilana Indian Red Cross Society the Lupala Mari Pigani Hana Lautoki Adubu International Indian Red Cross Society na Zenabada Liba Office ta Hangmada Madu Longanabagi Pirep Laite Harapadagi Indian Red Cross Society Manipur State Branch ta Sinana Bahonabani Adubu Sanpam Asigi Lupala Amadi Peace Activist Amadi Aiba Dr. Leo Revelio da Miam Gidamak Tabak Tonganaba Piragani Habadi Society Masida Lupala Home Sinar Kibani Sanpam Masina Manipurgi Manung Hazin Wapam Singa Torok Pakudong Tibaki Adaging Atok Nanaba Miam Tabak Tobada Season Naragani Shu Hari Sebenarnya Indian Society dan laku donate oleh sendiri mari specific question investment cinta dengan view ini kreski around the place to create the costa mari pibai bukan hari Nongmada seasonary ba potsagi mawal yam na wangkhale sakal leitaba manari haina MPP na phongdokli seng hawai thum morok amadi tilhaugi mamal angak pa phangna hengakre nongmagi sura nomlaga hingliba lairba miyam hingmada ware awanokpagi imthang na state singi kaithel gi potsagi mamal yenglaga athuba matamda sakana hong mamal da potsai sing phanghanba honagadabani hari Irom Sanu Samilada Kudul Tambakiba Dr. Leo Revelio na iba World Without Towers Kauba Larik Ama Indian Red Cross Society Manipur State Branch na State Central Library da kushin nakre Manipur Press Club ta pangto kiba Chambatorom amada State Branch ki Secretary Dr. Y. Mohena Central Library ki Technical Assistant da Larik ase kushin nakibani Dr. Y. Mohena Society ki members na Samila unarbo matam da Larik asna miyam da pahanna ba Library da sinbina na ba pirakpadagi Society na kushin nakibani haiki Stylist amadi designer Robert Nauremna International Global Warming Award ki winner ware award se hayeng Indonesia gi capital city da kushinar gi haina Indonesia gi damak Imphal thadokraba Robert Nauremna ISTV News da phongdorli Malaysia Philippines Thailand amadi India da gi punna nomini manga khangat pagi manung da mangon de award se pirapani Asian country da best tobai award se Indonesia gi investi Events and entertainment na hayeng kushinagani award asiga mari lenaba wapam kayasu mahakna telephone line da phongdorli
कोई इशू नहीं बा कोई ग्लोबल वार्मिंग का लाइफ से कोई डिजाइनर से एनकरेज करबो ना कोई इको फ्रेंडली फैब्रिक से ना बता है एनवायरनमेंट का है ना फैब्रिक से ना बा को मा होना ऑलरेडी से ना सेला का ना थम लगा अदुम मैम से ना कि थानी अमन लोगों मसिन का ना नौनरी हन्ना मुताई का फोगा तो ना होना री साइकिल का यूज होगा ये हुजिक में अवार्ड से कई कई यावे अवार्ड से स्पेशली 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट यावे 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट से कोई एशियन कंट्रीज से आई कलेक्शन का ना मत लगा उसके बाद मैं चाइना जापान in the Asian countries in the region that are including the opportunity to कोई work की मैं work में जिंदगी shoot हम दा आई styling दा बजे मुझे free styling वाला पीरियड का मायना आई है सनोमा पीरियड like more than money cash take it रहने ताऊ बजे like नहीं नहीं हाई डाले National Rural Health Mission की मखादा District Hospital थौबालदा ngasi Newborn Stabilization Unit asasing gi lepham amasung makoi gi mateng pangnaba desk ama hangdokre Thomasda Medical Officer Thobal Dr. S. Rat Kumar Dr. S. Ranjit Asagi State Nodal Officer Dr. K. Ais Usasu Saruyaki ngasi hangdoliba kudong sabasina hospital sida pokputangai bangang sing kanaba amasung asasing gi lepham leirabanina makoi gi awaba kya su ko ulgani haina Dr. Usana Phongdokli The benefits in Sigi Maramda, any information, Apamba, Kangimba, Lamba, and Singse, Pagi Asha, Sidesta, duty Tariba, Asha, Singi through the gift, Loina, Kangi Bayagani, Aduna, Mayamda, awareness, Bibagi Damta, Kanaba, Mama, or the name, Kanze, Luga, hospital, like Matam, the Lepam Sabam, Silay, Dragadi, Mosi Hospital, recording, Dolma, the Lepana, Draga Pama, Taraga Moida, Yankudong Sada Bayam, the Zaifa, Aduki Kudong Sada. Sikung na nabagidamagta ay nasi state ki oina pilot project oina Universal Friendship Organization UFO Eastern Manipur gi Taragamari Super Rising de Thorom Moirangpur la pangtokre Thoromsida Prosecution gi Director NJTS Kumar Manipur Human Rights Commission gi member Wedamba R.K. Rajendra Susaruyaki NJTS Kumar na nupi agang singbu hanthana yengbagi hainabi asi semdoktre phawba probasi sonthana lekigani Commission gi member Wedamba R.K. Rajendra na aikogi nat ke sakta mangthar lebasi aikogi phurup mutharakpagi khudam amani Purpasibu yokat na bhona bada aikoi khudimaki asoba thodang lei haiki Anojik Magluji Court of Kiri National Body Lady Matain Do Masamapi Kurum and Yogi Bagi Asina Asami history Simona Kalamia Adugi Matata Megli I the Separamutra Belly Baba Akogi Sanako Pomorame Adigi Karami Samadra is a Beo Bengal Baba Koyu Kadana Sinduna Mayai Kavan Isana Mahiroi Kunai the Piva Saitian Hyber Sida Awareness Program Ama Bisnupur District Manungsan Baning Tokong Taliba Bal Bidia Mandir the Pantokre Thomasida School of Sigi Principal El Kesab Kadagi Secretary General Depansit in Tozam Susaruyaki Human Rights Initiative Ki Acting Chairman Y. Ratan Kumar Kadagi Secretary Information and Publicity Gichandra Mangangna Resource Person in a Wanganki Huya Lalong Sindam Sang Kasamtong Lasom Direkna Ministry of Culture gi Makada Thang Tagi Festival Ama Zen Manipur Dance Academy da Pangthokre Tormasida MLA Lasom Ibomsa Aryan Culture Director Dr. K. Sobita Zen Dance Academy Director L. Upendra Sharma Amadi Sindam Sang Asigi Principal Khaidem Manimohon Susaruyaki Director K. Sobitana Kasigi Mirolna Ipai Pursina Thambiramba Chanalon Chat Amadi Martial Arts Sing Line Lorok Pasina, Aikogi Natki, Langai, Mang Nabigi Masak Ama Were, Sakana, Tang Tabu School Syllabus, the Yahonaba, Amadi Tang Tag, Ozasing Hamna Honari Haki, MLA, El Ibomsana, Sakana Yang Sinba, Tawayauba, Wat Padagi, Lamdam Sigi Martial Arts Therapy, Tang Tagia look with Ozasing, Busakana Mating Pide. Tang Tabu, Yokana Honariba, Asida, Akang Aising Association, Singi, Weba upon Buwakalon, Amada, Punna, Samina Batangai Pade Haki. Kasena hidung kaya ni wagana kay School of Martial Arts kasi School of Martial Arts lekhat agadi soida agadi nan mga nguli kasi matang sa ina ayaw anong batak kay first of the government kay na kasi doktor tawjin tawjin ayam tsin hadro ayna tawjin adro basi ko na yoga pasani adro amar obda kay martial arts kay institutions organization kaya basi Punjab lada, koi Punjab bhai koi combined force ma koi lada, koi platform save koi Sweden government awata koi dikhaji koi na, pulang march ko punta taba, punang muksi
यूनिट हम सेमगा प्लेटफॉर्म सेमगा फोरम सेमगा गवर्नमेंट प्रेशर तो बसन अदुने खर मके गवर्नमेंट तागे सी मताम ला कोइना प्रेशर तो याबा कोई या तो चगे अदु गवर्नमेंट असेंबली के तो सी आत्मे तो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट तो तुंदा तोंगान तोंगान बा थांगता लुप सिंगी परफॉर्मेंस उतकी कियाम सिपाही बाबू बाजार मैरा पाइबी अमदी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सिंगना ngarang numidang phagalakpa yungau liter chani yankai ngasi babu kathialda mai thaduna mahankre using asi ngarang mioi amana diesel auto da haptuna purak patagi phabani nisa thingbagi thabak asi makha tana sathakigani hari Manipur da leiriba akhoi naharon club amadi organization punamakna su mateng pangbina bahaina ningsing jari tawjari ko function ase horka dawriba ko yumbiren oiga dawriba akhoi angang sing asi hanabagi damakta tawjabani haina akhoi mayamna jari Chandel gi semol khulda KNLF ki kem sagani habasi yaning di hana UKLF na pongdorukli lobasagi information secretary JM thadona thorpa cherol amana sarkar ge thausalasi UZ group singi marakta nakpak tanana ba miyam da waba pinana ba thoksilni thongasi khudak ta handok da bani hari hoje makata na sana bagi paulo bisi Sanabagi Pau Pizari Tarapan Suba Y Nilamani Chess Tournament Ki Manga Suba Round Loibada S Premzit Y Shankar Owning Them Amadi El Querena Point Mari Makai Pangdur Magzil Taduna Pundasali Sinzamai Chess Club Nasinduna Sinzamai Community Holders Handaro Yakai Nipana Yaduna Satariba Tarapan Suba Y Nilamani Memorial Open Chess Tournament Nasi Manga Suba Round Gisanakibada Mayas Power E Sasikanta El Yemen T Saheb Udison Waikom M Rendra S Babulananda T S Poringanba M Dorendro R K Lelin P S Ruzakanta A Sarat T S Zugeswar Mai Park Tuna Taruk Subaround Sankre New Athletic and Voluntary Youth Club Iram Sipane Sinduna Hanba L Giri Chandra Singh Memorial State Level Sub Junior Volleyball Tournament Laliba Megi Kungamanga Tagi Kuntra Power Club Asi Ground the Pangtok Lagani Club Asi Ground the Pangtok Lagani Masida South Yaningba Club Organization Singna Megi Kungamatoi Pawagi Manungda entry Pisalak Nanabakangali All India Football Federation Namani Purga Sapam Kennedy Best Assistant Referee Winner Kalagli Suhari Bilaida me kuntra tekina Jun ama phawa pangtho kadoriba kungamanga suba Junior Boys and Girls National Throwball Championship ta saru yanaba Manipur team khanbagi trial kam final selection tha siki tang tara ka taret ki ayuk pung tare tabada lemapopom association ground da pangtho lagani hana Throwball Association Manipur ki secretary O Kumar na thodor pachero lamana kangalagli Thasiki tang tara manga dagi kun phawba YVA ngarangbam na sinduna ngarangbam da ahanba inter-village level under national volleyball tournament pangtolagani hari District Youth Affairs and Sports Thobal sinduna sahi taraga mari amadi taratret makagi yakhe manga suba Suburto Cup International Football Tournament pangtolagani hari Thobal District ta leiba thawayawba school gi sanoi singna Impal Office asitagi thasigi tang taratruk phawgi manungda entry form lawna ba khangalakli form pisalakna ba yaruba matam thasigi tang kun gomdoi phawbani hari amarumda District Youth Affairs and Sports Thobalna thadruk pacharol ba matungina district asida leibana ha oibisingna youth work amadi voluntary organization singna mamang sahi 1st April dagi sahi asigi maski tang kuthra matoi phawbagi district level youth award pinabagi damakta darkhas kauri darkhas pisan ba yaruba tarik jun gi tang kun phawbani haina district youth affairs and sports officer Thobal gi ai purimasina thadruk pacharol amana kangalakli Denmark ta pangthokiba Eros Club Youth International Badminton Tournament ki singles amadi doubles ki winner oireklaba sahi taram doi makhagi singles amadi doubles ki India gi rank number 1 oriba Manipur gi badminton sanaroi Mairaba amadi haukiba chahi gi November gi tang 10 dagi na 13 phawba katakta pangthokiba national grade 2 umpire exam da qualify oiraba N Mackenzie eke Boni amadi idi Dinesor opagi thoramama Manipur Badminton Association sindna Association asigi conference hall da pangtokre thormalu da association asigi president Bijoy Koizam amadi ate association asigi miyoi kya saru yaki loina sanroi amadi ampasing da achamba khujol pot piduna puning thawatki government
कोई लाइक दिन खाली कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल लोगे ऐसी गवर्नर सी हम थोड़ा नरगनी तो सब टीवी वन है तो पीनिंग में बा कौन से मसीब पेश करना मपाल लमदगी आइन कायना संगली हाइब मियोय कुनगमंगा ngase numidang friends ki thomi singna not eo sida thengnare miyoy sing ase imphal dimapur lambi da sanglakibani makhoi ayamana call lake pirol yonba miyoy singni friends ki secretary organization premna maroi bache sang sing yaudana chanali sing ase lawul itik toba saraga lamda masida laine na mohorabani makhoi bu mari ne police ta sinaraba matungda halam kigani state fauna gari thoriba singna sel gi damak ta che sang suna yaudaba miyoy sing pusan berkanu haina loop asna appeal tawi Manipur da mapan dagi miyoy sing tungan miyoy sing pusalili wa gari sing na tangai fadana mapalam dagi pusalak miyoy sing si yari mo kai masagi valid ID yaw mutung da masagi chap chaba proof verification ID yaw mutung da masi tangai fadana Manipur gi manu da pusan bidra makoi bu yan dana mafum da laminar mutung da makoi gi tabum tabu tabuk tawjasano masira friends ki market ge thing balaite tabu tabu makoi na niyom chum da changak bai basi akoi Manipur da leiba leibang myam gi dawta am laiba thibani aduna ngasi lairam liba akoi mi punam friends da mari dongan ba akoi ge union gi music ga pulla matung da akoi na makoi ji tangai fadana halan gina bagi damukta masi akoi na sem sadar hauzik ngasi nongmagi oikiba ainga sagi pau pizari ICAR lampel patagi phangba paugi matungina ngasigi khwaidigi sakiba si celsius degree kuntraga dasmik manga oiki khwaidigi inkibana celsius degree kungama thoi dasmik mapani nuksati yaubi singmal gi chang ayukta chada malfugani thoini aduga numining matungda chada humputaraga mathoini nong subgi sang millimeter taruk dasmi ani oiki hauzik loshila padamaru pau amukana pizari lokta ki phumdi sengbagi thabak lan tawba leite November phawgi manungda thabak pungloi loina na padam thamli haina chief minister na phongtokre Manipur Sarkar na Imphal da multi drug resistance TB center sabidabadagi anaba kaya khudong sadaba mayoknare amadi majoritarian electoral system asi hongdoktriba phawba India gi mikhalda aranba pambai sizin nakigani haina Dr. M Narana phongtokre ISTV ki pawmi tabiri basing amukana khurumjani